Kapha enga gadi gesingi ringkat bagu kubor ke bakia ke badonkam ke bakongsan haru kata-kata kapha gesungu pieng do ban kira ni ke kubor bagata gadi ke Jingput Turoi Pynkhreh Nongialam ngaseng nongrim ni gesingi ni ke kitab ban kongs iem kelenong ke beningkong ke dekat ke balai pupra terter. Kum tahu sadok lengdo bau nathan onong itu lupa. Baru benayau khonu Jehoyada. Barki peret kelali hiar bagi la pensiong yo Salaman alorukada usimu debit. Bat bahaya kata kekentian kela pensiong halor. Ukada usimu debit. Baulalik lam ya usya gihan dan ke Gihon Spring. Kawadu Gihon ke nong ba Jerusalem. Baru sadok lengdo ula shime gareng umpniang naga tabernakel. Bat bahai kata ke kintin gareng umpniang naga tabernakel. Baula pun sle ya Solomon. Bagi laput ya Turoi. Baru pajba bara ulaang. Ublay unpenim ya Usalamans im. Tiu pajba bara ulawan buat artet yau. Baru pajba ulaput kisyarati. Barkiri kemen de gajing kemen ke bakrau. Kat ban pedang ke kendo de gajing risa jongki. Ublay gerku ke bapuli ke dikhot Bible. Tujuh dua ibu terakhir keren sih ni kesini. Kupang ada bekerja aingo, hagar kerja janmit, abalai jong kerja kendo, jongga balang gotrai hagar kerja ka, ringkat lang berkiwei pat kiba laban yo i gotrai, ye kerja syakri kiba kentang kiba donkam gotrai, abalai kerja lanti jongga balang, kajong me omtang jongga balang Christ tabernacle. Handrai ke joga balang ke jome. Ya ke protokol joga kingdom ke jome. Ya ke rukom trekam joga hima ke jome ko trai. Kabala penhap sawar bha ko trai. Kabala seng nong rem bha ko trai. Kabang ngimdei banlat. Nagada ke jing produk ke jome. Ukli joga balang. Utrai ki trai berus im gis im. Kren sega balang gotrai. Ngidon hangne. Pa. Kumu Samuel ngiong kren. Nabagi syakri jame. Kio sengahu. Hake kerteng jong Yesus Kristus. Amen. Ke kitab iem. Beningkong berbaar. Haga Bible Hebrew. Menengkong kalong betang kawai ke kitab. Lani tang kawai ke top jingtho. Henry hadian la pia no ayaka. Kum ke kitab si menengkong berbaan le si namar ke jingtrong. Ni kiwe pi kidang im datip ba. Ke kitab si menengkong ke sedang. Dagis ni ke bakhadu jong si mu debit. Ya bangin saya keren khendiat hang ne. Barke kitab baar siem kekut daga jinglong brau kabalai pohonyo snem jong siem Jehoiakim pilaban puli kitab baar siem arbusan khabar finyo ke kitab siem kekut ru daga jingmap yo siem Jehoiakim hausnem san penrio san spa nripuai BC ke jiyo map no siem Babylon Hagabaula thungs iem yo. Kini ki arli ki kitab. Lat ho shiki jiu. Kiba syong rao shikari. Jong ka jilom rao kari ki Khaldi kari Babylon. Kini ki kitab ki alam ye kinong puli. Nado ka ayom ksiar. Jong ka jing sensyar iem ha Israel.
Tat hadu ke jilong brau kisim Juda. Ke jing jalan ke por la kumno saus pa snem. Ke jing bu record ye ke jing ja ke balaja kitab sim. Kedi ke thup sat kan mau ke kitab jongari Israel ke jilong kawai. Men bagadang yelong kawai United Kingdom of Israel. Tat hadu bala pia ye ke kahima. Arliang kahima basyate kahima Israel kanong ba Samaria kahima syate kahima Juda kanong ba Jerusalem bagakut hadu gajilong brau kikun Israel syare Babylon yakini ki arli ki thup jing tho om tip ti khana mano balat kho yak kitab sim Henry Naka jingtho pateng jengki jiu lapenti khana baude Jeremiah ubalat kho yakini kitkhop jingtho baru baruk udi ubay Judan senda jong Jeremiah kumunong tho yake jethulupa Jeremiah balangai bu baruk ru udan ni benta ka bakrao hadu gada Kajing kwa jong nong tho la kalong Jeremiah la ne way parbat tho ye gani ke kitab kalong bakinong puli kidi bantip ya kadau jong kajilong brau jong kajai miri Israel kadi na marga jing bam ko ngo ya oblai ba kadau pat jong kajing wan pai biang juki kajing pelai kalong la rakin ko ngo ya utrai Hakini ki arli ki kitab sim kinong yethulupa kilong kiba khongsan haru gata kiba ublayu lapenan kamba say ka kitab sim kebening kong sedang jong ka jing mi pau biang jong ubriu jong ublayu nathan hagat siarap Ban ptin nanti ya udebet. Hagar jadi baga transitional period. Ka ayam jong ka jingkala. Kabaran jesno baga khubor ka ba la presyong pedeng dag si bay ni kren. Hari ngatangin siyam yo Elijah ka jet hulupa ka jingu. Elisha ba kiwe pat kiningot hulupa. Kibadon ni kibenta ka ba kongsan. Hagar jalanti jo ka jat benre Israel. Kajing syakri juga ni thulupa hadu mentamane ke New Testament ke jutang ke batumaru kalong ke don kam ke kongsan hadu kata kabalang ke don kami kajing syakri jong kinong ye thulupa kumbaga don kami kajing syakri jong ke apostle kajing syakri jong ke Nongialam kajing syakri jong kinong hikai kinong syarai hakini Senem ki balalik no. Haka perdeker san la yu itang ya gajilong kongsan jong ki pastor kumbala pening imenta. Handai baro san sertap ke syakri. Kilong ki kongsan. Nyimla aban bu kerpang tangu pastor. Nyimla aban kain kerpang tangu no yathulupa wa apostol. Baro ki san sertap ke syakri. Kita kebala ai do Krisya kabalang keriban pediang ban recognize ban itho yaki. Hallelujah. Try Jesus Kristus la ai kabalang yaki san serta ke syukri. Kitab siya menengkong kesedang dagapor jong ke jingkala Kabala Nongialam Syawriat jong ka jing mensao Usim David ulano ratau latemen uladana ka jing siapang Onpat sim la pentiap pat ba manoban sim ti ka kam kumusim hadin jong David udan sibon ki khon
Lami uwe ni ki khon sim khon jung David u Adonijah u khon ka Haggit ong ka Bible ulapan pau khmat yeladi uni u Adonijah uday self advertised minister self advertised king ubala thmuban project yeladi ong ka Bible ulapan pau khmat yeladi kitab ben kong sim lo naman kong khbasan wangan long sim manga tiulak Pynkhreh ekikali bagi nong syongkulai ban san phongot kirangba ban mare haswa jongu kumbayat kituki menasar bagi kali ke bapa siren menta ulasim ya kesenjam extreme step san phongot kirangba ban mare haswa jongu tiuk pa jungu jupen ngosi yau menu regabang balai mele kumta kabamot udai khon yo aman udai khon lailan ukpaum junot ban sneng ban penbej yau nado nalayeng na rempei udai bamla asyarai nu Adonijah ukpam junur ban pensosiyo junur banong balai mele kumta baulalong ruba bahabriu balakhayu di hadin Absalom tiuniu layaslah baru jawab ukhon kaseruya ladangin lej in-depth study ban puli ka leadership yo jawab ka leadership gaju ikumba ka biat ka biang ba hari ke bajliu ke doanu jong jawab udi beri walau dan ke position kum komandar henry ke doanu ke ju kidan sibun ke basyapo kalong ke kurin ke babam yo takadau ni Adonijah yo perlok baru jawab ong the Bible laya selabu jawab khon ke seruya baru abet haleng do tiha ba kilaya buat yu Adonijah kilaya rab yu henry sadok lingdo bau benaya khon Jehoiada bau Nathan ng tulupa bau Shimei bau Rei bagi rangba khrabor jong David kim simla lem baru Adonijah kini gide ki right hand man jong David kirangkan sai ki trustworthy leaders Nongialam balaban syania kiberan naksi jong David khod besipo henry Nathan nong itulupa bari benaya bagi rangba bakrabo bu Solomon uparaju simla khot sekanika jingshakri laniga kam kabashabar ga jingte bu David uni Adonijah ula pelong ke jing khawair kat bakhandai ke tu ula peniap kilang brot ki masi ke basngat ha enrogel baula khot iki paraju baro ki khonus iem ya baro ki rangba juda ki shakri jong usiem hanra yonat khan no thulu pa bo benaya rangba ba khrau Solomon paraju mishimla khot satya ke beja Nathan unang itulupa yu jingtip ye gane yu jingtip ye gane barule kendu ya ga Bathsheba nama ula yo sngau teng bau David ula dep kren ha ga jingkren ka ba tang hapreng kendiat ngot ha ga jingkedu ga jong oblai bau Solomon salong usia maga jaga ga jung yaga bangin sekta sibet yaga tegi phang uni ubri jung oblai Nathan ubadei counseling prophet unang ithulupa ubastat ban ai jiaslok ban ai jingkedu lenti hagilai duli ki kes joga jalti jung David Nathan ula pendep ga jing shakri kum counseling prophet ko ge kes habau David ula klaim ya ke Bathsheba amdun batip mano Prophet Nathan wani kendu hayeng daga bon yitu khana illustration
kepala pengat yu David haga jingi tu khana jong unathan umi masmi unathan u David marway u lempat u yam haga kamera u kala ka bamot ngiyo ai ga jroi sam ka bangi jirwai ga sam basan puwei ka di hading ga jingmi no jong unathan naga kamera wana adia selok kabla dung kumunam peliang ya ga donut ka jong David pet ya ga jroi sam basan puwei ko ong Bible hang ti khli mdei tu idak yong ti khli ya orang ba jirwai ga sam u David habau Nathan no thulu pau lawan ha u hadim la lech sa ga Bathsheba ka jiwan jong ni Nathan kawan ra ya ga jingkal ga bamut jong David ka bang yo tu jroi sam basan puwei I can meet Nathan na ka balang ki pri ke benut ban kren ha jalam ha start sharai ulai ban kadeu ban peni ki nong pop bakin kala ka bamut amen sagawi ka ki Yesu David uladep sibun ki ka mut ban peniang no ban shnano ka temple usyong berkhat wanga ngasyong ha ka ying siem ka senduk jung trai ka don ha ka ying jan ngan shnano ya ka ying ka jung trai baru khot Nathan u ai ga green skenal wang go ahead sim le ek bro donut jome Nathan dal le siyeng u try one sneng balai me ai ga green skenal khlem ka ktien nanga le ye kho yu David nganam sha yu bon te ye ga ga yeng Nathan u haban lej ban kren no da ga we ka ktien ka bana u try teng gena yu tulupa ki lapla ki kren haswa jong oblay ki aymen sim thala ki penslor kulumar ki ajiet khulu pa kulumar nakda don sibon ki bahap shakariat jong ka jimen saw namar ki diet khulu pa lardon ki nang khulu pa kom ki Nathan kadai bangin khalla ka bamot larangila ay ki wrong prophecy kabla pengam me ke babun segariat juga dengan saw Nathan hang ne uyo aga jing start aga ne ka kies ka ba ngia pule wajimut aga Bathsheba wang khilet ye kendu usim bani thu ke balaja anulet Nathan u ka Bathsheba kali kendu akam rause bani thu dan jing thia hari ngata wangan sawan ru mga hakapo baparang keren kata gade ke start blue eye Nathan kat baga Bathsheba garang itu one point Nathan one ra ka khobor mar sergum tau David wang Nathan mi mame berkat tu kan ngot kirang ba usadok ubenaya baki keret baki pelet lehar sim khot yu Solomon lau dang rit ke karta, udang lung ke karta, pensyong hau kada jonga. Sap benia paham, pat day haka kesim. Pensyong hau kada jonga wang. Balai lami segihan, balai ban sim ikum khniang naga tabernacle. Ka tabernacle kadan hulum sayon hajan ke gihon spring. Kawadu gihon. Sim ikum khniang naga tabernacle bat pensle sim. But put you got Turoi hangta. Hallelujah. Put you got Turoi hangta get jaga. Announcement bana. Uniru sim. Uban say song nagaket. Hadien jong David. Sim kareng pniang nagatabanakal. Don sibun kireng pniang. Bala penkentang kam simdei ke bami naga tabernacle. Hibrun rio kuwai nagi nong rim bas kem juga jinget kersan kedai kababukti. Ka Bible kong haga jingong jung Paul kisi Timothy wong mewat jubu kirki yakakti hangno. Kini ka bakreni ka ordination. Ka bangimdei ban le aka yakakam ban penkentang yano siya kakam jing syakri. Kaum peniang kadina ka tabernacle ka sangutrai. Hallelujah. Ban penkentang kadai da kaum peniang naga presence ka sungublay.
Amday nakamit jiki committee. Amday nakaniam. Amday namarka jindon kambreo. Kediman mi kaom peniang nakaduan jong katabernakel ka jong utrai. Tingnan hallelujah. Hallelujah. Nadaraw nga ganun kubor ka bakya. Don sibo na kanong ba jingi ke bala bukti turmul lapla. Don kita ke bala siya bukti. Kadang ka impartation nakita ginong bukti. Kadang ki wrong spirit. Nang ta ginong siya bukti. Jakaban yo jing pensle. Yo ada gajing pensle kabaper. Strange, wild anointing. Kabamanra jing te ye kabalang ka metre kam jo Chris. Kabam peniar sa te ye ka uput jaga himau belai. Kabamanra jing jing kelumar jing kiwen penban. Haga jing tre kam jong belai. Haswa jong ka jing pensle. Sim. Yau Salaman. David ulayo ye ke jingpen pau. Now blay baun sa yo khun. Salaman udu son of prophecy udu khun jong ke jia thulupa. Iwe chronicle nong ba arfu ar ga de khot ba khandai. Hakmi on kha yo khun ya me. Iwe chronicle arfu ar kot bakandai. Hakmi on kha ukhon yame. Uban long ubriu ke jingsuk. Solomon means peaceful. Ubadap de ke jingsuk. On kha ukhon uban long ubriu ke jingsuk. Bangan ai yo ke jingsong that de ke nong suon jungu baro saudong hakapor junu khon jeme annam dan thmasho. David ula de riwale ula job iki babon ki thwa ula penliam iki babon ki ratba bar ki rang ba sipai ki bale train kat baduru ki la penliam iki babon ki ratba hagatin sensar jong ni khon jong David Solomon la yathulupa ngan ayu ka jing song khat iki nong suan ju bro sodong namar ka kerteng ju kan long Solomon bangan ay ka jing suk ba ka jing jai ha Israel Hagisngi jong hallelujah. Hallelujah. Nanda wong unte ka yeng ya ka kerteng jonga. But unlong ukhon jonga ngarong along paju bangan pen scam ya ka khet hima jong halor ki Israel halakarta. Kata gede ke jingyo jing itu pau ka jong wani syakri jong balai David. Prabanget ki syakri jo try ka balang. Ki khon jong pi ki khon jong aro ke ki sons and daughters of prophecy. Amen. Layat hulupa do Joel. On the imun simalo ka do baro ki khon trang ki khon kan thai jong pi. Kin yat hulupa. Hallelujah. Pidan ki khon sons and daughters of prophecy. Lade bi hulupa ka destiny jonki. Ya ka bansawan jonki. Ya ka laway ka jonki. Ha ka ministry ka jonki. Hallelujah. Ki khon jibi ki donne ka destiny ka thong. Wallam me ki show try, wallam me ki shiga ying jong try. Amen. Hashwa jong ka nega por. Ban pensle semu David. Ula jupulut por. Baru Solomon. Yethu Solomon hagalo nang basaw. Ngi senang penyadat ye gane hak kitab proverb kabere gawe ni ke kitab balatho da Solomon. Solomon utho laid le kitab. Ka kitab Turoi Solomon utho apa dang samla. Ka kitab proverb ka utho apa la rangba ban hikai ye ki samla. Ka kitab Ecclesiastes ka utho apa la temen. Terau puli kitab Ecclesiastes sengobe syong bagi beri betemen. Kibangila
ni kerani me ni kerani pam susah piong kumno pina puli kita ecclesiastes kolong besong bait kibreu kiba la orta okay hakani kita proverb uyutho Salaman ngilap sai nang ni pleng u David ula besu sibun ula invest sibun ke por ba unu khun jungo kani ga jikai kimi ki pa ban invest khambun ke por bar ki khun proverb lan basau wong Salaman kumni de khot basau ad khot balai basau naman ngaralong khun ya lo pa ubalung bat kumba marwehi ka jingyau ka kami jome kamut ngalong so special ngalong kerpang khmat jong pa lau pa jangal don sibun ki khon ula treat kerpang yang nama ngalong khon yu pa ubalung bat kumba marwehi haka jingyau ka kami jome ti ulahi kaya nga wong tuga do nur jome kan bat ikiktin jonga khon sumari ka gugum jonga bat tu im penyo ya ka jing start penyo aga ding sempang wat klet ya ka wat pai no na kiktien ka sentur jonga wat I no ya ka jing start ri khop ya ka I ya ka kan sumar ka jing start ka long ka bakong san ko khon amen kani ka ji thu jong Salaman ka jing start ka long ka bakong san tu yo te ka jing start by all means the gilat baro yo ka jing start dai ke ba me don yo ai gatin shabang kentiu ka kan kentiu ya me pin sa sung thu ye gane anang ilanang ya ini ka khobor hallelujah invest ye ka por phi ki mi ki pa bar ki khon a ye ka ba bhatam jong phi siki khon idan wi perlok janga ibam dan syu ne ka perthai hapor badap snemi khon jing I benengkong I khot ye ka kamera ila asnang sung thu Yong khun man laga snem haba sikha nge juthit give pi nge jele sngpa mentang ngarung ga give ko ba khamong kerpang ali shong ban nga kamera haka kamera neng ge shong yong adon ge jing ai ka bang ai pi menta ka phin nom ba besu lar phin priang kalong presentable ge jing ai yok so bang ai ga ta yong phijule bakla ne phijule pop ne marsun ong gum da ka khun ga yam yang balai piyam pa ngadon sibun ke jing bakala ngalong gumta tara yang mende ke singa no ke gift banai pi nganai pi unong penem ya lap ke gospel yang menta kumbai ke present pi ju plate marway lane bano menta ke gift plate ya ka priang ha ngan mi no manga mafi marway ba utrai kata ke khun ningkong kapriang yo trai hakat ka snikha jongka ban menta bitip ketika nong trai kole da pengentang hakakam syukri lese ketika para kala ban yo snow ye kene ka khobor aingu ublei na ba ipa jongfi aingu yo trai na mar ki kimi ki pa ba sungthu ban ai ye ka ba bhatam shikikhun menta ki khun ki dawai ge ai don ki badawa lor phim ai nga kani ngam le jesang sho phim penthi da nga kata ngam tre le jesang khon nang ban pan ye ga jing pan ka bolong eternal ka bolong bam ju kon hallelujah wat dawa ye ki mobile berang bi thmai wat dawa ki riam bolong branded wat dawa ki gadget ke berem dor pan ye keberjesno bakat destiny bakat hong kajing khot ke jung play na bakan mentoyu brio u yolo de pertai piolor ke mapikwa pisong na ki sofa pitia ke jintia ke bapim nang kendit show step Henry pim poi ke destiny ke jing khot jung utrai Bar hadin bau ladep pensle asim hagihan. Udebet ulasim sibun kapor. Ban pelut ya kapor ke jing baru Salaman. Kapor ke transitional period. Kapor udebet ngimtip hadin kan usnem ulet no. Ngan wanra ikini
mentah. Hadin ke jingpen sles im. David ulah penlut bon makapor. Sengap bah kini kiri bakongsan don kamba. Ngamentala apalat arsnem. Hagadonu jenga gadon gene. Banong anong mentahang ne. Ngai ke balang laitup kinongialam hagabalang. Kadon ke first generation leadership hagabalang. Kinongialam hagapating kebeningkong. Kibasan postnem plus. Kilayan. Kadang ke second generation leadership, life house name plus, hadu papo sanpo. Kadang ke third generation leadership ki bahapo life house name rata. Boros katang i ordin i bukti ke first generation leadership ke lehan. Kan poi ke por ke second generation leadership ke bap life house name plus menta ke selehan. Begini ke generation. Lalu cerai perempuan. Haleluya. Haleluya. Kadai bingin yu yakin Nongialam. Halaki jong ke ministry. Ban penlot ke por kumba. Udebe du penlot. Ki pastor hang ne. Ban isho. Ya ke Jingput de calling ke potential kabadan lagi bengai de balang ban invest ke por barki ban train ban equip ban hikai ban penpoi ya ke isa ke destiny ke Jingput jung utrai bangai ke gi singi kan du katu di banai ke don ke Jingkhia ke bajur ngalai thu ayeng bangawani kendu ki laingut ki sekri jung balai ke balang ki emerging leaders ban pelut ke por barki ban kli jingkli ban ya keren barki nama ki don ke destiny kita ni katong, kita napring jiki ba shalom, kita bam dia shalom. Kita napring jiki ke bangong, lasai lesingi ke kam juga jing sekri ke terpeng jupi, pidang le khna balan, pidang le khna. Usalaman. Hadin balai depan selek siem ukrem pat syong aga ket siem. Udang don aga tega por jong ka Pynkhreh. Ngine pe ke ki bejah tega por jong ka Pynkhreh. U David ke Ukren. Sha usalaman. Ka kitab ningkong siem lan ga baar ngine pe ke pon ga beningkong. Ka kitab ningkong siem kalenong ga beningkong. Agalenong ga baar. Weis em lo nga baar ga khot ga beningkong bar baar wong komne tigis ngiu David kelajan ba unyap baulah hukum yu salaman khon yu daong ngalet segalanti ka perthai baro kabamot my days kisngi jonga kelajan kot mamin namar kata tulong bakhlan kapating men riu tig Nongialam ki bamishulut ka balang ki emerging leaders Kamad ke beningkong ke sneng ke jung David yu salaman. Ukhot yu ubun itho yu trai. Hake kitab beningkong chronicle. Lenong baar pu pra ke khot ke bakhandai. Bat mami ko salaman ukhon jonga. Tu itho yu blay jong ukpa jong me. Bat sakri yu de do anur ke bajanai. Bada ka Jingmut ka ba mons ngobha. Mday na ka ba penbor. Mday na mar babu program. Itho yo blay jong pa jong me. Sakriyo na ka doonor ka ba janay. Bada ka Jingmut ka ba mons ngobha. Naba utray uyet ya ki doonor baro. Haka Jingput ka jong blay ka surveillance ka jong blay. Umpet ya ka dur ka ba syabar. Umpet ya sab ka talen. Umpet nang gendong nang sar. Umpet kisut kibut kiriam. Umpet ya ka doonot. Amen. Amen. Umpet ya ki degree. Kikerdan. Nabaw trayu ye ki doonot baro. Baru sultho ya ki jing perkhat baro jong ki jingmot.
usol thoru ke jimor jong ke jing perkhat don yu ke jimor perkhat jiu tiup lo utrai la men war yu men siam yu lada men kentat yu un kentat no ya me halakarta tu sumarti na bau trau la jiet ya me bante ge yen juga kentang tolong klan kebening kong ke jing sneng ke jong David yu Solomon itu yu trau blai jong me upoluang ngala itu yauta ubanga ngalangit. Amen. Hagasiti Jushu Timothy wang ngala itu yauta ubanga ngalangit. Katukan senem menshwai dan iwe syakri jung utrai iba tereh kawe kakunun balang selong yo inga kone nadu menu pastor pila itu yautrai. Ngonga sin menengong yo skokum kita kejingkli. Ngongala itu yautrai. Nadu kakhat sauterik Ubenai naitung kat kendai spa kendai po ngala itu yo trai handrai kambiang tanga kata kesngi upol ong ke siti Filipi lai lenong nga new syndrome ye ke bro jong perthai nga be sepersa seprang sama banganang itu syu yo trai amen Daniel kharbai lai puar kiba itu yo trai kilong ke khlan bagi banang job Kajing itu yo try kalau ngebedon kam. Kajing itu kekeren ni kata ke intimacy. Kajeri ke berjan. Baru mulai pin itu yo try. Haba pidon ke intimacy kajeri ke berjan baru try. Build up ya ke intimacy people mulai. Tei kajeri ke berjan people try. Ngigiri sengi ngilong online bak ni teknologi bak internet. Online Henry baru try ngilong offline bau try. Don keceri ke beim baru try. Hallelujah. Hallelujah. Cut off berkei juga percaya. Disconnect bi juga percaya. Take intimacy bi baru try. Kabar ke jing seneng di crowd jong David sama ke jing klan tu bengilak puli mana. Wang mami ke kun jong atu pen klan bagan ni ke naga chronicle ru kot sipo. Wang tolong ubah klan, tolong ubah klan. Upol wang yu Timothy, Timothy alenong kebenengkong. Mami ku khon jenga pen klan jeladi, hakat jengai. Pen klan jeladi hakat jengai. Syabar nak jengai jong terangin jam kenap. Nginum la yang, nginum la ayat. Lapi klan terpeng, lapi ksa aki klan. Mata ngabong kumne lapi le gym lapi biang gabam kadi ka jongpi pisumar pilong klan physically hakamer gapat henry la ka jingaye ka jong utrai kamdon sebeilot kita gidlat jingpen klan Ong Paul Timothy mami ko kun jang apen klan jalari haga jingaye ka bau Kristus Yesus haleluya haleluya kadon kapor kabo apostol Paul langsung klan jalari lara haga balai benta ka baneng ulayu i ka jito pau ka bakrau uang khnang banganam su krau ka jito pau ka bangalayo lapha yausia hagado akamet jonga ngala duai siu trai laisian trai wengno yau ni usia agado namaru pentot ya gamet ka par ka sakri ngamlaya saprang namau do usia agado hari haboro laisian bau duai utrai wong ka jingai jonga ka dap biang bat me la penjana ya ka bor jonga haga jing telot jame haba me telot namau ni usia agado ka jingai jonga garan bat me ban pen khlanya me uni usia agado utmu ban weng ya ka pride na me Paul ka jing sarong namar ke jing itu pa ka bamelayo ban weng ya ka jing sarong belai wailan ikisya agado bantar kila banum dei ke jing pang kila num dei ke jing sakta kayo ka kot kila ban dei ke jing sa kedaukti ka jing sa simon ke baro hai lagi sutro apa yang jisiam ni penrit akhmar jong trai ka jingai jong trai kan pen khalan amen sampai bahagia Bible kasih dan itu kentian jongai long italik lapan ka jingai jong haga jing tolot jome ka jingai jongao ngutrai kayo ban tri janai
kan ngono bring jupi pila syem kata haba pim sngulong haba pinrit akhmat jong trai ka jingai ka penlong haleluya haleluya ngagaron ko por ngalik kren ko ke jisang convention ko ke balang ngasitom jurba kayin junga ken sakhi kata kong balai o nga pila di ban phun no pila ban let sitio shwa te ngonga kat ke jisang he kilawan ne kaleng ke jaga ngan ban sange siteng ne kamlong ngonga mu blin Pynkhreh ap sin kong jotio sibar balang hadu ke sngi shabangan let ngamla khi na jingthia ngan phun ngam sulong shu ngaya am shu blai phun kun kong du ba sandi ngong ba sandi ya penya kaliya ngadon ke jeseng lik kan jeseng convention ke balang ki wan nagaleng state tip on ngale haga chingdor kat chong blai ke pen sle ka tu ngayeng nga minister nga dwai ki brio daga chingai ke chong trai haleluya ka chingai ke chong trai kapenla bangan minister, bangan yeng. Hapreng usia hagado. Hapreng gajing shitom. Kabajur. Hagamet. Kajing khlan, ta kajing ayay. Sagabalay wong udebediu Salaman. Wan biang baars. Wis im alanong. Sengap bagi badan Bible English sampai yang tu kodor bahaya negatian. Wong tolong berkhlan bat tule rangba ayaladi. Har ka New King James Version kom ne prove yourself a man. Pinsisha ba medi rangba. Pastor Nick inkin mau ne first time belum jeseng hin jong pi. Ngakren ini khobor ki dak jong ka jolong rangba. Khamat ji meju pi pa ju pi dan lang ngaken mau ngakren ini khobor. Kidak juga jelong rangba. Prove yourself a man. Don kibra rangba tema miir ke jelong rangba. Yi ke jelong kena klung. Haki. Debe wong Salman prove yourself a man. Katu kani kidak juga jelong rangba. Uriu rangba basisya ngasim keliang na keketim susu tham. Ya pila ban ben. Kumunu pila ban rat. Kaba peni ka stability kajilong stable amen kiri orang ba sisya kidan nong rim baskem mla pen ki yaki yaro nam yaro maki de kidan ka destiny dan ba program nam dan ba program ki kidan ne nong rem ka jingkhot ka destiny no try kieng ha ka nong rem hallelujah hallelujah yo jing itro nem yo kis khem marway baru dry kita kini rangba filaban keren ben filaban keno filaban wen program wen na stage handai kidon baru dry kemudian balas hong haror kawam kadak bar julong roma kedi gajing surit ukubau ke ukat nang seiso unang dem kiri rangba kat nang san kinang sengurit. Kat nang seiso kinang sengurit. Ukubau ke bomdon so. Guyeng kencereng. Agan ikan ngam agado anut. Kat nang sengurit. Kajing seiso kanang buon. Kajing sengurit ke humility. Sekali ke balai. Kadak jilong rangba ke integrity. Kajilong ke baik ke bakhoi ke integrity. Sekali kadak jilong rangba ke responsibility. Kajilong bakir khli. Kajingkir khli. Yaga kam bala bensyat ban pendep. Sekali kadak jilong rangba ke kajilong bala ban syania. Kebalong trustworthy. Nanda sekawai kabau deberong Salaman nalor kajing le rangba kajing sumar ya kamu try iwis EMR lai sound wong hang ni sumar ya kam utrai tundi ong lang bat nga sumar ya kam kajing utrai
ke Jingput Turoi Pynkhreh Nongialam ki Nongialam ki badan ke Jing itu yo Turoi ki Nongialam ki badan ke Jing khlan ki Nongialam ki badan ke Jing Umlong rangba ki Nongialam ki badan ke Jing kli ban sumar ya ga kam ke Jing Turoi bersagawai kebesan ke bekado ke Jing scam ke Jing slori we chronicle arpu pralanong dekat arpo ibe chronicle arpu pralanong dekat arpo kong ka Bible kumne bau David ulang Solomon ukhon jongo tolong ubas scam baru baslur tolong ubas scam baru baslur ka Jing scam baru ka Jing slur Batule ya kawan siap ting lini war kawet na bau try u play jonga ken ulong lem bat me ono me no ya me ono kentat ya me tat ondala pendep ya ki kambaro ki badai hagati sakri kayeng utrai haleluya hakaban ningkong David wong Solomon wong Jonathan pensyong yo kon jonga Solomon hau kada jonga yalam segihon spring penselek hangda pensyong hokada hadin katu ka nasnam ngimtip hadin juga dekat transitional period kapor juga Jing Pynkhreh kini ayam Pynkhreh gajing seneng gajing kerau gajing penbiang sibon bagi don sibon bangin senang kata ane katu gane hane hadin bala i kapor lapoi ga la i kapor ga samai ngini pulis bangen poi syata kibampat ju pulis liban pulis ke kitab Banengkong chronicle lenong ba arfuway kesedang kita berkong chronicle lenong ba arfuway kumno layo ega jaga bante ega temple udebet ulali bantiet daga dor ya ega jaga kata ke kentem jong ornan ke kentem jong ornan lali bantiet daga dor ornans mean rejoice kajing lekmen latiet ya ega ke kentem ornan ke kentem kentem kerja jaga penia khlat yau keu na ustad udebet ulat khit yang ke kentem ke bau pelong ya ke jingkenya bara ke jingkedeu ke jong ublay ulat keren bala pensai ban penieng ya ke yeng ke jong utrai ha ke kentem jong ke jing penia khlat yau keu no nyot no skom Lapaban peniang tempel ini kekentem melatih dekat dor. Bau David ada yang melatih dekat jaga. Kumpulan mana ulah orang kedua anur bantai. Henry lapan pep ya gane baru kunjame unsatei wong belai. Balenong barfuar kanong Jing Pynkhreh. Kemudian kong tiu David ulah kani kalong ke yang utrai belai. Kani kalong keduan jang utang. Jing Pynkhreh David nak kamta bantai ke tempel nganum pulilut hangne. Anu Jing Pynkhreh ane bantai ke tempel. Agar khat ban rio anda kum tahu la khat yu Salaman khonshu. Baulah hukum yu bantai ke yang utrai. Skap kini hakini ke por ke transition ke danru kata ke por jong ke Jing Shaba uns IT yu Salaman. Ulah hukum yu bantai ke yang utrai beli ke Israel David long Salaman khonshu hanga hikain kala adong ke danu janga ban thaw ke yang ter hang tu. Nanta sepuli diteng anam keren janga lut hangne ngan jom ke khan rio. Wong tu yang tu tray bat utrai unlong ringkat bat me. Tu yang tu tray bat utrai unlong ringkat bat me. Bau David ulah hukum ru ikirang ba Israel baru bikin yarab yu Salaman yu khonju. Bikin yarab yu khon Salaman yu khonju Salaman. Namar budang lung derta. Hagar khol basan. U David ulah yu Salaman yu khonju nga udang samla udang lung met. Bakata ke yeng ka bun tha yo try kalong ka bakrau sibun ka ba don nam hakiri bro saudong namar kata ngan khre hi ya ka ngan Pynkhreh hi nadong sadong aingu yo blay ka first generation leadership ka balang hakini ki arpo prata lagi snem ke le syong ki meeting ke jalang senirupak bonsen pastor siapain bruk bonsen ringkat bagi jerai ke sa jengit Hakiba bon lagi jaga, ban syong, ban produk, ban petinlenti, ban Pynkhreh nama laga second, third generation leadership, kajanti jaga balang,
Ringkat ke jing duai ke jing yam ke jing pusan ke jing perkhat. Udebet ula Pynkhreh. Hagala nang bar fulai udebet ula temen ke sigiladap. Angka Bible ed kharbaar ula lumlang igirang ba Israel lem bat keleng do ba gelebi hangni gede jing batie kam igeleng do nganam pulerut hang tu ar fulai busau. Lenong barusan udebet lenong barusan ula thong arspa prabu prangot kinong ruai kinong put kinong alam jirwai kinong thau jirwai. Bakini ki aspa prapu frangot ula pia group arbusau group bat khanar kawi ke group baula thongi kini bekinan man sakri ka tabernacle kajing sakri kawi ke group kawan sikenta kami arbusau group arpu frangot aspa prapu pra arbusau kanon khanar sikenhon bat kini kiyeng ban sakri Kajero yautrai haulum sayon hakatabanakal non-stop klem sange. Kajing sakri juga jero juga cimane. Laong baga mang tingka jung udebet akasen siau udebet. Kabu pulut kambun kadiban penyeng ye kajing sakri juga jero baga cimane haulum sayon kabot jet kababun. Kajing sakri juga praise worship. Hatu ka balang Christ taban gal ke bot jet jonga kambun sino abe kanon ke sakri juga jero ke chimane kabalon non stop habu blai wong ye ka yeng jonga an khot ka yeng jingdwai bun sing ib khadin jonai sungu boring har ka kentien yeng jingdwai na ka kentien Hebrew tefila kamot house of praise, house of worship, house of prayer, thanksgiving, adoration, not just prayer. Kayeng junga kayeng jaro jimane jingduai jiasai jingaingo jingpenan buram ya ka gerteng ka jungutrai baru playwong ya ka kherdop kayeng ka jonga amdai ban khang ya ka baginong ruai kaya ro kinong mane kinwan man rong maruman yoi ya ka vision. Kumbang itu kita jengthok dalam worship. It's time to turn the state of the church into the altar. Kalau dia ban pengkela ya ke rensan jaga balang sekeduan. Amen. Amen. Keduan juga jimani jero. Mendai ban su perform. Handai ban lagi ban khosil, kiban yam, kiban yoi, ya ke jengkrau ke jengoblai. David kini gelenong Pynkhreh arbusan. Arpun riu ke dinong kaliang ab jingkang, arpun yolenong, kini arpun yolenong, very interesting. Kirang ba sipai kinong baginong susau David, ki sipai jung David, singap beri apa? Lapia iki sipai David, kat ar platoon gidan. Hakawai gue ke platoon gidan ar pausau hajar, seberi apa? Ar pausau hajar kawai gue ke platoon. Sipai khatar platoon gadan pitep kajing star David kawe ke platoon kami le athma haunu banai wan gani ke platoon song that kami sakawe ke platoon sipai selipuli gani in depth study lenong bar finyo khararusan bar halor ke jingin sheus em sakini ki bapet kinong sensar ha ka spa jung em khararusan kani baro kadi ke jing Pynkhreh Baro sebanai ti Salaman helenong barpu pra. Hari kita David ulalum langi kirang ba ki Israel baro. Kita kirang ba nado lenong arfulai do arfunyo arfulai usan prefunyo. Kita kirang ba Nongialam baro ki kapten ki si hajar je kita ki arusau hajar ki kapten je ki kapten je si spa ki nok sensar halo ka spa. Kita ki bang khamkta satia. Nang ta ki jong ki khon julam ba ki yunok ba ki rikhra baro ken ki rikhlan baslor baro David ulum langi ki rang barang san barakot. But publicly minta. Kadang ke jingpen syai baga jingpen itho yo Salaman. Kabar kadang ke jing IT bar ke jing aiman sem yo Salaman.
Kajing IT, ke blueprint, ke model juga temple kuno bantai hot cut away. Anda kum tahu David ula ayo Solomon ukun ju ia kan nuksa juga batsha ke temple. Ula ayo ke model juga temple. Hagapo orang syai ke perkar pertanyaan David. Ula prepare orang sedang. Sim Solomon kini ke model juga temple. Kajing pensyai, bagajing penitho yo Solomon. Hari kita kajing IT yo Solomon bagajing aiman simple slori yo ngamdal paban keren. Hari kita uang ikirang bahang dah. Manur prince bihang ne. Nalor kini ke bangla Pynkhreh ngangala tayar. Naga budget jonga naga mangtingka naga jing don jem ngala dep invest nangaru. Manur sana prince bini kirang ba upeniang. Kiban kulares ni ban ai sekakam ban peniang ke tempul. Hagar khot kaba san. Ilain baharum. Uai uban IT sengubha ban penketang eladi hagar ke sini syotrai. Uai uban penketang soban ke sini. Uban ai ke gift ke jingai namar ke project. Manowang uai uban IT subha ban penketang eladi hagar ke sini. Anda kum kirang ba ki pa kirang ba ke Israel kapten hajar kirang ba sispa ke nong susar hakaka muslim kila ai sengubha. Haleluya. Jadi komentar begini kapi joki tapi kepala jelik. Kila ai ngobha ang Bible. Bagila ai nakam nakam kayingo play ya kaksiar san hajar talen. Wow. Sipaw ja darik karupa sipaw talen. Karnong ter bagita. Bagita hake bala syam ki mau kordor kila ai ka jingken show hakayingo try hakakti u jehel u gershon. Tiki pajba kelele komen. Namar bagila aingo ngobha. Tiki pajba kelele komen namar bagila aingo ngobha. Daga jingkemen gila ai. Naba daga donor ke babet kila aingo ngobha how try. Ong labanga daga donor ke babet kila ai ngobha. Mangiru. Kamja mangiru. Daga donor ke babet ngan ai ngobha. Amen. Hallelujah. Andale belum jaingo, David uladai penketang jaingo. Adisu iye pakai jendwai, pat jusem ku pakai jendwai. Belum jaingo. Yo jikai nang nema, kinong dwai jaingo. Khat besipo. Namar kata ulah kerkuyo try. Hakamat upai lang. Wong long bala kerkuyo me atrai ublejong Israel kupaji junom. Nganam pulilut hang negi jendwai jaingo David. Haru khat bakat sa. Heringa ngalong way. Bagi priyo jonga kilong ayu, bakumni ingin laban ai ngu daga man subha hado katni, lapalat ke jinglum ji ai ngo, hado katni trai, nabaki eke boro kiwan name, bat naga jong me ni aisha me, hallelujah, ke eke boro kiwan name, bat naga jong me ni aisha me, atrai ublay jongi, keniga jingkin show bakan rio. Baro ya kabangila krete ya kayenam ta kerteng bakhut jome kawan na kakti jome baro kare ke jome tra hallelujah wow sepuli mo fiki nong dwai jing aingo do film patnang dwai ji aingo sepuli no nang ne hading kita ladep kita baro bagila thongs iem yo Solomon nu khunu David hagaba arsien pat ngimtip hading ka no snem gane Bagila pensle ayu show try balong nongialam. Bariu sadok balong lengdo. Anda kum tau Solomon ula syong haloka ket jong try kumusim. Menen kong di besle syong halor kada. Mentaga di besle ka baar ula syong haga ket jong try. Pait ba kong haloka ket jong try. Kumusim haga jagau David kupaju bar ula manba. David masendep Solomon David masendep IT pengentang IT Solomon ulalai si Gideon hakajing to pau la yu iji to pau Gideon Gideon utrai mi pau wong Solomon pan ayu mekwa pan ayu mekwa hakata kajing to pau Solomon ken mau Iga jikai jong kupa, kacing start ke dewa kongsan, kacing start iba kongsan.
Ablay. Ay nga gajing start. Tanggata nga dan kam. Salit puli dalade. Uang mem simpan di gajing im kinong suan. Mem simpan kini kitay. Ublay wa itam na dal kapapan. Amen. Uay wat iya kapaw klempan. Larang gila anang banpan iki. Kibadey. Pinyo palat. Nautray. Amen. Pinyo palat nautray. Ulayo ay gajing start sergat bala. Kajing start ban penbet ke bolayo Salaman. Kajing start ban penbet ye gajing akahima. Hakasin syar khara lek puli wais iam lai lanong khandeu arbufra. Kajing start ban penbet ye ki crisis gajing hakajing trei kam jo blai ngim laj nagajing Nia kendo gajing ngidan kam ye gajing start now blai ban solve ye ki unsolved problems. Amen. Kisah kedua juga jengek abi kendo di dang gajing start gajang utrai. Nanda segoi gajing start peniat kam nganam dan por hang ne. Iwis em sao lenong. Karkhat nengkong rukat kanai pe ka administration gajong usalaman kumno administer ya kasensyar kharar. Seleban pulia dalade kirang ba usalaman bagi syakri rang ba ajo. Ngan pulia dan khat banyo usalaman uladan khat arngot kirang ba halor ki Israel baro Kibala tayar jimbarus iem bagayenju, wei ubriu di bantayar jimbam shibanai, hagashi snem terang to, fina pulia baro agajing start, trekam ju salaman kiba bon kibanta, ka administration gajong, usalaman kalong excellent, hadu gada. Nanangi kren sewe gajing start ban penbiang ye gajunan kam, hakahimangan simu di khot Bible hang ne, gajing start ban penbiang ye gajunan kam, lenong besar khot barfau ter. Hagajing sensyar jung Salman ke dekat barusan kau ni. Ki Juda bar ki Israel kila syong habasuk wei pa wei baro hapo lau jong dingwan hapo lau jong ding dimbur nado dan hado Beersheba baro kisngi jung Salman kila syong wei pa wei ki barana po ki sensyar Salman kila syong hapo dingwan uding dimbur. Kabomor yu kene udingwan ba uding dimbur ke keren ke jing im juga jing manba. Baro hakajing sensyal Salaman ki im hakajing suk kajing kerku kajing manba ngidwai ba kajing yalan di juga balang borok ki banget haka balang ki hapo kajing syarai jiki beri coblai ki im hapo lau dingwan lau ding dembur. Amen. Pinim hapo lau dingwan uding dembur jong kajing kerku jong utrai. Nanda kajing start peniang ye kajing tei ye ke temple Barga jingtei ki ba bon teli ki jingtei. Iwe sim rulenong ga dekhar balai pinyo. Haga senam ga saw la seng nong rim ga yeng jong utrai. Hau banai sip barga senam ga khatwe hu banai bul. Ubalong banai ba pra ya ka yeng la pendep haga benta jongka. Kat kum ka dur jongka baro. Kum ta la long nyau senam haga bateye ne ka temple. Nyau senam la teye ga ne ka temple. Salaman ulateiru kayeng jongu khalai snem. Kayeng la jongu sna khalai snem. Ya ka temple jongu trai nyu snem. Ka magnificent temple. Nalo kini gidon sibun ke jingtei. Ke jongu sama ka balang gidon sibun ke jingtei. Ka don sibun ke shakri. Ban gidon ni baro ublay ka bangelong ke kingdom builders. Amen. Amen. Kinong tei. Ya ka hima jutrai. Ka balang kamde ka thong. Hande ka hima ka jong balai ngidon hane nagam ka hima ka jong utrai ka balang ka metre kam jong kris ka kanun bala khat ban train ban equip ban penmi sibun ki shakri ka jong balai. Hallelujah. Nanda ka ba sagwi ka jing start penyedai barkiwe barki brio. Salaman ulayo e ka jing start ka ba na utrai ngimla khanda kreni ka wei ba ka bas ngosi. Salaman kidan kicing bakala ka chimjo ngitip kapapang mensi mga bang study gani gisngi kadan ko ka article balho Solomon a man of wisdom and a man of foolishness. Solomon ubriu jo kicing start bo ubriu jo kicing biet ula start ikabun benta hande kadon kicing biet jo ki benta
ก็จึงเลียดหากชงข้ากับไปจิตเสียคิดว่าอะไรล่ะมิชก็จึงไม่ได้บริท้าว New generation leadership อาชิมกเลียงอยากจะ continue to bring about 10 mistakes that destroy young leaders 10 mistakes that destroy young leaders งับเรียบฮะหางนี้ก็โดน emerging leaders ก็ไม่ก็ mistake ก็ได้ก็จึงสารองดลาเป็นนนkamu belai semua kat ngam dan syok too much pride สักวันก็จึงปากลาก็จึงบัมเตะบันไอจึงเข่ง little to no accountability ก็จึงบัมไอจึงเข่งยังโนก็จึงบัมลง accountable ยาฮัลก็จึงเล่นที่ยาฮัลก็จึง come on ลง accountable คลาดก็จึงปากลาจึงกิ leaders emerging leaders สักวันก็จลีperlok bam kia unhealthy circles ก็เสียดอนหากจลีกับบามkiaกินองไอจิมดกิบปะคลากิ wrong counselors ก็จิงดอนก็จลีรู้ก็ destroy กิ leaders ก็ destroy กิ potential leaders งินได้บันเป็นลง polluted อีก young leaders สักวันพาร์ก็บ่า destroy กิ young leaders ก็จิงบามละสัญญาละดีno self control ก็จึงมั่มลาสัญญาละเดสักวันก็จึงลองบัมยายเน่ unfaithfulness ก็จึงบัมยายเน่อาค discipleship ตอนสิบุนมันตะกิมีกิบัมชิมลายายเลมากับ school of discipleship ก็จึงลองสันรานคลาขบหมดชิบนายชิสเนมมันดันเป็น disciple ยอดจะเป็นสเลมันดันเป็นชรายมันดันเป็น mentor dan nak spiritual oversight jono kawara jing nanda ka jing bamlong shisha not truthful kabamur ka jing talk ka jing bamlong shisha nanda ka jing im juga jing bam duai no prayer life ka destroy ki young leaders ka jing bam dan ka ji aisha lack of patience nang da gajing bom buram dishonor ibriu ke chong balai ke balaya thaswa ka destroy ke young leaders gajing bom buram tra gajing hot ka clarion call ikin nongialam ka pateng ke bathumai na ka shiti ke jong po shi thumati iwei timothy riu kharwe khadai ngi na pinkut hang ne iwei timothy ka ni ka clarion call Yekitu kiba layo iga jing bukti daga kenhon jika nong sharai ka apostolic team juga balang la bukti kumbong Paul Timothy iwe Timothy saw khat saw wat kalet iga daga jing ai hame yaga bala ai daga bukti jong kata ka presbytery ka body of the elders wat kalet ka apostolic body apostolic team kala bukti me Timothy kala dan ki jing ai hame What great tinro you jingai fan into flame the gift of God that is in you. But wong hagal shiti ben gong Timothy and riu kharwe khadar. Henry mame au briu jong oblai. Kanide ga khubor shika generation ki Nongialam ka second generation leadership third generation leadership. Kibiran di sang kena kidang sandur sakawaipan ke generation jika Nongialam. Kibiran ke sang samla. Kibiran ke snat. Kiba sandur ke generation jika Nongialam. Haka balang haka maju utrai. Mame au briu jong oblai. Pet yap no nakini ge. Dan katu kat ni ke jaga bangir ban pet yap. Ge shwa juga ni shakamat kadon. Pet yap no. Nagita ke ba mere ban pet yap. Ke balong niam ritual. Ritualistic. Pet yap no. Nang ta pet yap no nagata. Kasi wat mentoy kasi tray kamu belai financial gain. Kasi kuas pa. Hari mami ubri jumlah pet yap no. Nakini ke baro. Young leaders, pet yap no, don't get chaka about pediban pet yap.
Kitliu kiba ab. Kajingko abrai kado, jingko abrai ki khmat. Joseph ula phet yap. Nanda kabar be abrai ka hok. Be abrai ka hok kajing riu blai kajing iet kajing Aisha jing jimnon. Baka bakadu yale e kajile babha jong kajing